Ni aikari a mwena wa Thika Section 9 arĩa mararegana na kũiyũkio gwa kĩharo gĩa ciana ni MCA erĩ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Hapo ni pazuri. Unajua watu hapana. Aikari makimenereria atongoria acio makiuga muoroto wao ni kwĩgaĩra mũgũnda ũcio. Akĩaria, Abdinasir Al-Kabati augĩte nĩ kĩeha kuona arĩa mehokeirwo kũgitĩra indo cia mũingĩ nĩo maracigwatĩra mũgarũ na watho. Babangu alikuwa kansula hapa miaka 45 na hii kiwanja watu walijaribu kugrab sana. Na mimi mwenyewe nimeona wengine wakija wakipiga picha hapa, wanasema hii kiwanja iko na haina mtu, naambia ni public land. Hii ni pale watoto kucheza. Sasa leo nimefurahi sana kuona mheshimiwa ametuma mtu wa Jango. Mheshimiwa wa Jango ametuma watu wake wote na amekuja akaweka hii warning vile mnaweza ona. Ma MCA ndio wanafanya mambo. Hata mkienda pande ya majengo, mkienda pande wapi mtakuta kesi kama hizo tu. Abu Naurain ũrĩa nĩ mũikari wa tene itũũra-inĩ rĩrĩ augĩte kũiyũkio kwa mũgũnda ũcio nĩ mũgarũ na watho, akĩũria kamĩtĩ ya kũramata mĩgũnda ĩingĩrĩre ũhoro ũcio. National Land Commission waangalie hiyo kitu seriously. Hapana kuangalia zile nino viwanja ambavyo vya watu ambao vilichukuliwa. Kuna viwanja vya wananchi pia azaangalie. Monica Wanjiku Muiru na David Muiru Kibinge arĩa maikarĩte itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Section 9 kuma mwaka wa 1970 maugĩte mũgũnda ũyũ ũtũũrĩte ũkĩhũthĩka ta kĩharo gĩa ciana. Miti 1974. Na wakati walipanda miti wakaweka kila kitu ikaanza kuchezewa. Alafu watu walikuwa wakitoka Mikora upande ya Kiadutu wakachukua kila kitu. Hata wa Lions iliweka maji. Lakini wakaharibu hiyo maji, wakaharibu kila kitu, wakachukua chuma. Lakini wale walikuwako wakati huo walisimama na hii kiwanja. Nasikia watu wameanza kuja kuiangalia wakitaka labda kutumia kwa njia nyingine. Tumekuwa tukikitumia kama mahali pa watoto wetu kuchezea. Na sio watoto wetu peke yake, watoto hata kutoka Kiandutu utawakuta katika huu uwanja. Sasa huu uwanja ukichukuliwa na watu na waanza kujenga manyumba, hawa watoto wetu watakwenda wapi? Aikari nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre gũtigĩrĩra kĩharo gĩkĩ gĩtineyoerwo nĩ andũ kĩũmbe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.